Reka mbasuhuze inshuti bakunzi ba Mura TV mudukurikira umunsi ku wundi, wamaze ukanda subscribe. Reka nkubwire ngo uri umuntu w'intwari, uri umuntu ukomeye cyane. Kuri Mura TV tugufata nk'umuntu w'intwari, nawe utarayikora n'igihe cyiza cyo kuba wayikora, kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro n'amakuru yacu agiye atandukanye avugwa mu mpande enye z'isi. Ngewe rero mwumva mugiye kubana muri aya makuru ni Gift Mura nk'ibisanzwe. Reka mbararikire kuza kumva amakuru yose twabateguriye. Rero amakuru tubafitiye icamake yayo. Mu majyaruguru niwe Nshuti ufite ubumuga amaze rero kuba yakora umuhanda w'ibirometero bigera kuri 7 wenyine. Umugabo rero muri Gicumbi warohamye akaba amaze kuboneka nyuma y'iminsi 2, aho yari yategewe amafaranga 10,000. Rero mu karere ka Nyaruguru abasore 8 bari barayogoje abaturage, bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Reka amakuru yacu rero tuyahere kuri uyu mugabo wo mu majyaruguru witwa Niyonshuti ufite ubumuga. Rero akaba amaze gukora umuhanda w'ibirometero 7 wenyine. Niwe Nshuti rero Damien ufite ubumuga bw'ingingo utuye mu murenge wa Mutete mu karere ka Gicumbi. Ubu ari gushimirwa n'abaturage kubwo kubakorera umuhanda w'ibirometero 7 nawe umwunganiye. Ni igitekerezo rero uyu mugabo wahoze utwara abagenzi kuri moto yagize nyuma yo gukora impanuka biturutse ku kuba umuhanda yarahuriyemo n'ikindi kinyabiziga wari muto akahakura ubumuga. Rero n'umuhanda uhuza ibice by'umurenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo ndetse n'umurenge wa Mutete wo mu karere ka Gicumbi. Mu kiganiro rero yagiranye n'itangazamakuru yagize ati impamvu y'iyo mpanuka, hari umumotari wanyuzeho asanga mu ruhande narimo ari akikira ahangiritse impita mvunika. Rero navunitse ruseke, akaguru kose karangirika. Nahise fata umwanzuro rero uko nimara koroherwa ahantu hose hangiritse kuri uyu muhanda hegereye aho nuye ngomba kuzahakora, kandi rero urabona ko mbikora negetse imbago ku muhanda. Niwe Nshuti rero wavunitse bikomeye akanajyanwa mu bitaro bya kaminuza bya Kigali. Akimara koroherwa yatangiye gushyira mu bikorwa rero ibyo yiyemeje. Kuri ubu rero umuhanda w'umugenderano wabaye nyabagendwa, imodoka nto n'inini zose zikaba ziwunyuramo nta nkomyi. Rero mu gihe mbere kuhanyuza n'igare byabaga ari imbogamizi. Umwe mu bamotari bawukoresha akaba yagize ati inge naherukaga kera nta gare cyangwa moto byashoboraga kuhanyura byoroshye, kuko rero wari umuhanda wangiritse cyane, ariko rero ntangajwe no kubona warakozwe uku. Nabanje kugira ngo waba warakozwe muri gahunda ya VUP. Niyo Nshuti rero w'imyaka 44 yiyemeje icyo gikorwa kimeze gutyo nta rindi shimwe ategereje. Rero keshi agashyiraho n'amafaranga ye kubw'ibyo bikorwa rero bidasanzwe. Bamwe mu baturage baturanye hari igihe bamufataga nk'afite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Icyakora rero uyu munsi akaba afatwa nk'intwari. Niwe Nshuti rero akaba yaragize ati umugore wanjye yamaze kwiyakira nyuma rero yo kubona ko ari iterambere ry'agace dutuyemo, kandi nkaba ndi guharanira iryo terambere ryo muri ako gace. Numvaga rero ko nta muhanda ujya kwa muganga, ku kigo cy'ishuri se ugomba kuba wasa nabi. Niwe Nshuti rero akaba amaze gukora ibirometero 4 byo mu karere ka Gicumbi n'ibindi birometero 3 byo mu karere ka Rulindo. Ubuyobozi rero bwo muri utwo turere bukagaragaza ko bushimira icyo gikorwa, bukaba busaba n'abandi baturage kuba bamureberaho bakamwigiraho. Amakuru yacu reka tuyakomereze ku basore 8 bari barayogoje abaturage, bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Aha ni mu karere ka Nyaruguru mu gitondo rero cyo ku itariki 14 Ugushyingo 2024 mu masaha ya saa 11 z'igitondo mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Muganza, akagari ka Muganza, umudugudu rero wa Nyabirondo. Polisi y'igihugu
yahakoze umukwabo ifata abasore 8 bakekwaho ubujura butandukanye bwo kwiba amatungo, imyaka, gutega abantu bakabambura, gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'urugomo. Abafashwe rero bafatanywe na zimwe mu ntwaro gakondo bifashishaga mu bugizi bwa nabi bwabo, zirimo rero amacumu n'ibindi bikangisho bakoreshaga. Abaturage rero muri utu duce twabereyemo umukwabo bavuze ko bakunze guhohoterwa n'insoresore zitwikira ijoro zikabahohotera bya nabi. Rero haba mu kubambura amatelefone, kubakubita bidasize rero no kubiba mu ngo. Umwe rero utashatse ko amazina ye atangazwa yabwiye itangazamakuru ko babona ibi bikorwa by'urugomo bikorwa n'izi soresore akenshi biterwa n'ubusinzi butuma biyumvamo imbaraga zidasanzwe no gutinyuka rero gukora ibibi nk'ibyo byose. Akaba yagize ati baba basinze nta kintu bagitinya rero bakabikurira rero mu kwishora mu mihanda, gutega abantu. Hari n'igihe rero bajya mu kwiba imyaka n'amatungo. Rwose birakwiye ko babaha biriya, birakwiye ko n'abaha biriya bisindisha babakurikirana. Umuvugizi rero wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yemereye itangazamakuru iby'aya makuru, avuga ko rero hari kigiye gukorwa mu gushakisha no gufata abajura biba amatungo, imyaka ndetse n'abatega abantu bakabambura n'ibindi. Ati twafashe abasore 8 bakekwaho rero ubujura butandukanye bwo kwiba amatungo, imyaka, gutega abantu bakabambura, gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'urugomo. Rero twabigezeho nyuma y'amakuru twahawe n'abaturage, kandi rero ibikorwa byo gushakisha abandi bikaba bikomeje. Ni mu gihe rero umuyobozi wa polisi agira inama urubyiruko, aba ashishikariza kwirinda byakomeza kugenda biba byabafasha kwirinda ingaruka mbi zituruka mu biyobyabwenge. Igicumbi rero umurambo w'umugabo warohamye azize gutegerwa amafaranga ibihumbi 10 wabonetse rero nyuma y'iminsi 2. Sinahitutse rero mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Mutete, wari umaze iminsi ashakishwa mu kidendezi cy'amazi yarohamyemo, yabonetse yapfuye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda rero mu ntara y'Amajyaruguru SP Mwiseneza Jean Bosco yatangaje itangazamakuru rero ko uyu nyakwigendera yabashije rero kuboneka nyuma y'iminsi 2 amaze ashakishwa n'abashinzwe ubutabazi bwo mu mazi. Ati nibyo bamukuyemo ejo saa 10. Rero yakomeje atanga ubutumwa ku baturage rero ko batagomba kwinjira mu mazi menshi badafite umwambaro wabugenewe, mu rwego rero rwo kwirinda impanuka zo mu mazi kuko bishyira ubuzima bwabo mu kaga. Rero uwakuwe mu mazi yarohamye ku wa 11 Ugushyingo 2024 azira rero intego y'ibihumbi 10. Rero yategewe ngo yambuke ikidendezi cy'amazi kirekire kiri ahantu hacukuwe amabuye bari kuhakora umuhanda. Ngayo nguko rero n'amakuru twari twabateguriye. Reka tuze guhura amakuru yacu y'ubutaha. Amakuru yacu nakagaruka, turabakunda cyane. Ciao ciao.